Assalamualaikum. Sekarang tanggal 21 November 2020. Ada bis. Aduh, bis Neng. Neng ada di Ada di Lulun. sini. Neng ada di Lulun. Assalamualaikum. Berjumpa lagi di Desa Mulyasari YouTube channel. Halo. Halo, Martani. Halo. Sekarang kita lagi di kebun dan agenda kita sekarang mau menanam aneka macam sayuran. Mau nanam cengkeh, nanam tomat, nanam turubuk, banyak deh pokoknya. Yuk kita ikutin kegiatan kita di kebun hari ini.
Biwati ebel. Ara melak-melak bunga matahari, Ara. Melak-melak bunga. Tak kan nenek minta, bibitnya minta. Kajian tak kudu. Tutupan. Ayo. Sok. Turuban nih. Sok. Tembak dia. Ah, yuk, sok. Ya, ini ya. Ini. Ah. Ini yang. Tuh. Ayo kita tanam lagi kata dia. Ayo. Petualangan Martani.